Baoki ke ba bangwe ba bagale ba ba sa fiwe go tlotla e ba swanetsego. Ba gata tema e bohlokwa jo bo senang tekanyo ntweng kgatlhanong le COVID-19. Everybody came forward, we stood up, and we were ready to take care of patients and to adjust to whatever changes came our way. Bothata jo bogolo jo lekala la tša maphelo bo lebanego le jona ke tlhaelelo ya baoki. Ponelopele ke gore ka ngwaga wa 2030 go tla be go na le tlhaelelo ya baoki ba dikete tše 32. We have an aging nursing population. A number of our nurses will retire in the next 10 to 15 years. Province ya Kapa Bohlabela e re šitše thopile ka matsapa go sekamolla seemo se sa ditaba le go reta mošomo o dirwago ke baoki. The situation is improving for the better. I mustn't throw the baby with the bathwater. There is work that we are doing, and I am sure things will be better come next year, 2023, 2024. Even if we were to improve the salaries and the staffing of nurses, whatever the commitment, the contribution that they make in our country, in our services, is far beyond whatever we can pay them. So we want to thank them all the time and motivate them to say the humanity, the sacrifice that they give is far more than what you can overpay the nurses. Ka Mpumalanga tlhobaelo e kgolo ya baoki ke polokego le diphetogo tše di sepelago ka go nanya. Mmuso o ba kgopela gore ba se fele pelo. We are just asking for patience because for sure we all know that the resources are not always available to address all the challenges at once. Baoki ka provinseng ya KwaZulu-Natal ba ipiletša go mmuso go potlakiša matsapa a go kaonafatša maemo ao ba šomago ka fase ga ona. We need to make sure that there is danger allowance because we believe that the conditions that the nurses work under, they need to have a danger allowance. Ka Free State molokgotla petišo ya maphelo Tseo o amogetše gore megolo ya baoki ya fokola. Seo se baka gore ba se dire mošomo wa bona ka mafolofolo ka ga ba nolegile moko. Baoki ba bantši ba hlokofetšwe mo mengwageng ye meraro ya go feta ka lebaka la diphetetšo tša COVID-19.